Cara untuk dapat play button free, tak payah tunggu banyak subscriber guys. Tapi sebelum tu dapat play button free, like video ni dan subscribe. Lalu tu off notification, share, okay? Terima kasih guys dah like dan subscribe, okay? Tunjuk sekarang kita download. Lepas tu search play button. Play button. Okay? Okay, saya dah download. Kalau korang nak dapat play button, download play button guys. Free play button. Silver, go. Nak pakai silver dulu ke nak pakai gold dulu? Nak pakai silver dulu lah. Kemudian gold guys, okay? Tekan select guys. Tekan select. Lepas tu tekan nama channel. Nama channel saya Kozarif. Dan tekan Kyotino guys. Okay. Dan tekan Kyotino. Okay, lepas tu tekan Kyotino guys. Lepas tu tunggu kejap, nanti orang tu sampai untuk hantar play button guys. Okay, tunggu dulu guys. Okay, dah tunggu. Wih, sudah dapat play button dah. Yeah! Wow! Play button! Yeah! Wow! Yeah! Inilah cara untuk dapat play button free guys. Terima kasih yang tengok video ini sampai habis. Terima kasih dah like video ini dan subscribe. Okay, jumpa lagi di video seterusnya. Bye-bye!